Hvala, Meki, pridružite nam se. Nema sumnje da je i emisija Vikendom i Sember je tu, poštovani gledalci, da afirmiše sve ono što je danas dobro, naravno i sačuva ono što bi trebalo da naslijede generacije, bar u uspomeni. Zato su nam i tim povodom na neki način ljudi koji njeguju uspomenu na stari Ugljevik. Oni su se organizovali kroz udruženje Kolona BB i ustanovili manifestaciju pod nazivom Dani starog Ugljevika. Stoga da pozdravim naše goste iz Ugljevika, gospodina Momu Stokanovića, Zorana Jagodića, mladu Jelenu Jevtić i gospodina Ratka Đurkovića, svi članovi udruženja Kolona BB. Zašto Dani starog Ugljevika, Momo? Slušajte, ja bih se prvo zahvalio vama na pozivu u emisiji i da pozdravim sve gledalce vaše televizije. To tradicionalno druženje je svake godine u junu mjesecu gdje mi pozivamo prijatelje, goste na druženje i sjetimo se nekih bivših vremena gdje su mi odrastali u tom mjestu. Ja imam često priliku da kažem da je taj stari Ugljevik i nastao zbog rudnika, a sada i nestao zbog rudnika. Da, ono što je karakteristika zapravo svih rudarskih varošica i mjesta da se pejzaž nekako promijeni za 10-15 godina kao da nikad nije bilo ni kuće, ni dvorišta, ni doma zdravlja, ni prosto ta eksploatacija uglja promijeni ne samo u pejzažu, nego nešto i u ljudima. Šta je to što treba sačuvati u uspomeni na stari Ugljevik? Evo možda gospodin Zoran da nam kaže. Pa, ja bih iskoristio priliku da pozdravim i vas i sve gledalce Srpske televizije. Ono što je najbitnije i ono što eksploatacija, kao što ste vi rekli, rudnika u velikom broju tih situacija i slučajeva uzmi čak i dušu tog mjesta. Mislim da smo mi u starom Ugljeviku i zbog toga i tih razloga upriličili ove susrete da vratimo otprilike taj ljudsko neko dostojanstvo, jedan mir koji smo mi tamo imali, jedan uži krug, rekao bih, ljudi koji su se družili, odrastali, jednostavno ambijentu koji mi trenutno sad nemamo, ali jednostavno je to sve posljedica neke globalizacije ove svjetske i nekih interesa. Nama to druženje jednostavno nas vrati mnogo vremena unazad. Sjetimo se gdje smo odrastali, kako smo odrastali, to kroz priču, kroz sportske susrete, prevashodno igre malog fudbala, odbojke. Evociram uspomene koje su i tekako nama drage tamo zato što smo imali približno iste uslove. Rekao bih da smo čak tamo imali i bolji to odbojkaško igralište koje je bilo u sklopu srednje škole u jednom parku. A nekako je, Zorane, uvijek u uspomeni bolje ono vrijeme jer ste prosto bili i mlađi, pa niste mogli da razmišljate o problemima koji kasnije okupiraju zrelog čoveka. Možda bi Jelena mogla da nam objasni zapravo zašto je ona član Kolone BB. Evo, kao najmlađa generacija, Jelena, vi ste, zahvaljujući ovim starijim, u prilici da imate jedan divan centar za kulturu koji je replika stare upravne zgrade rudnika iz austro-ugarskog perioda. Čuvate li tu uspomenu na sve ono što je Ugljevik bio nekad i kako doprinosite da vaš grad zapravo napravi iskorak? Pa znate kako, udruženje okuplja nekadašnje građane starog Ugljevika, u stari mještane starog Ugljevika i njihove prijatelje, tako da nisu tu samo mještani starog Ugljevika, svi smo mi nekako zajedno živjeli. Da, svi prijatelji, porodica, svi smo mi nekako od roditelja i od porodice saznajemo kako je to bilo nekad, ali to je bilo, što kažete, upravo i drugo vrijeme i nije to sad... Ali vi se organizujete na uređenju javnih površina, dakle nešto što nosi mladost i što može da uradi. Pokušavamo da obezbedimo malo bolje uslove za život, da neke neuređene zelene površine pretvorimo u uređene zelene površine, upravo to. Tako smo sredili i igralište oko osnovne škole, u stvari pomagali konkretni na sređivanju tog igrališta, dvorište srednje škole smo sredili i napravili smo jedno izletište kod reke Janje. To je bilo jedno devastirano zemljište gdje smo sklonili nekoliko tona šuta i otpada, sve sami, i napravili jedno sad fino prigodno izletište koje nadograđujemo. Ima tu još puno posla, ima tu još puno da se uradi. Dakle, generacija koja se ne predaje i na koju ovi stariji ne mogu da se požele. U svakom slučaju možemo da radimo. Gospodine Đurkoviću, sjećate li se da li je Miki Jevremović nastupao u Ugljeviku, starom Ugljeviku? Pa prvo da kažem zašto ovo
druženje 16. juna, Ugljevik kolona 16. juna. A vi se ne sjećate da je bio Miki Jevremović? Pa svi stanovnici starog Ugljevika su ranije stanovali pod jednom adresom, Ugljevik kolona BB. Jedna adresa, svi su živjeli jednom dušom. A zašto 16. jun? Pa 16. jun je bio nekada najveći praznik opštine Ugljevik. Toga dana je Ugljevik oslobođen 1943. godine od Smodišovih ustaša. Toga je dana nastupio u Ugljeviku došlo do oslobođenja. I to je bio dan opštine Ugljevika do proteklog rata. Mi sada pokušavamo zajedno u udruženje kolona, zajedno sa onim članovima koji njeguju tradicije Narodno-oslobodilačkog rata, da oživimo taj datum 16. juni i zbog toga su ti dani kolone, Ugljevik kolone BB 16. juni. Ratko, hvala vam. Opet vi meni ne odgovoriste na pitanje. Pitanje? Ja mislim da sam bio, pošto u ovih 50 godina sve sam, ja mislim, obišao, nije bilo Da li je mesta. Miki Jevremović pjevao u Ugljeviku? Ja sam nekada bio direktor Radničkog univerziteta u Starom Ugljeviku. I bio sam organizator svih kulturnih manifestacija u Starom Ugljeviku. Miki je pjevao u Starom Ugljeviku. Odgovor je Kad tačan. sam ja bio direktor univerziteta, ja sam Mikija dovodio u Stari Ugljevik i pjevao je tada. I on, i Lepa Lukić, i svi oni današnja plejada ovih starih pjevača. Hvala vam zaista. Naravno, ne ljutite se za ovu malu šalu i ovu malu repliku sa našim gostom. Hvala vam što ste goste emisije Vikend u Bisemberi i što ste odvojili vaše vrijeme, a puno je posla pred vama kako bi se to sve sutra obilježilo kako treba. Dakle, svi oni koji žele da se pridruže mogu da dođu u Ugljevik i da uz kolonu BB se podsjete malo i uz vino i uz rakiju kako se nekad lijepo živjelo i družilo. Da, neke stvari